دوستان تلفن ما در اینجا جمع آوردیم که در سال 2023 ای کمپانی سامسونگ با اون پیشنهاد شده گه و همه تلفن ها باشد از سری A هستند. چقدر ببینید سامسونگ گالاکسی A04 A14 A24 A34 و A باشد 54. چقدر ببینید در سال 2023 سامسونگ برای ما در سری H باشد 5 نمود تلفن پیشنهاد کرده گه. انا که حاضر میبینید که فرق بین این تلفن ها در چی است. ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. در دوام ویدیو شما میفهمید که تلفن‌های سامسونگ یعنی که در سال 2023 در تلفن‌هاشون چه نمود فونکسیون‌ها را باید کرده یا چه نمود فونکسیون‌ها را باید کرده نیست. نو سال 2023 تماشا شده نو زاتو کانتنتی نو میشه. همه تلفن‌ها شو الکی برامونگه анбоксинг میکنیم. ای تلفن بودجه حساب میکنیم. تلفن بودجه نیو коробкаш здоровый. اون معلومه که значит در коробка комплектча چی هست؟ زرعنی قطعی کابل است برای که دو تا ای بروماده سای روی کاروکا دو تا A24 34 دو تاش برابر همین تلفن جسته. اتاق میگیم کنیم ببینیم که چیه داده کاروکاش. خب تلفن که شده این کاروکای خالی خیلیش معلوم که دادش دکومنتاش تلفن خودش تلفن خودش وزش یک طرف میمونه و زرعنی دارد کابل بلاک پیتانیا دارد. все دیگه چی ندارد. کامپلکتش این باشه تلفن یکم تلفنی سامسونگ گالاکسی A04. تلفن دیگه باشد تلفن سامسونگ A14 دوستان. چقدر ببینید تلفن سامسونگ A14 درش فقط دوستان عزیز کابل دارد و ابزار کردیم درباره تلفن هم شما میتونید که بدونید در کانال تماشا کنید ابزارش طور کابل دارد. این دکمنت های تلفن خودش دیگه چی دیگه ندارد در اینجا و حتی سامسونگ در سال 2023 در تلفن های قیمتش باشه بلاک دوختگی نیست. تلفن خودش پلونکا زدگی این سیمچه برای سیم کردگیری تمام دوستان. دیگه هیچ نیست. بلاکش نه فروشنده گرفته نه مغازینچی گرفته نه اپتویی گرفته. بلاکش سامسونگ خودش موندگی نیست. این عیبی ما نیست. عیبی تلفن‌های سامسونگ خودش. کمپانی سامسونگ مثال باشد همه تلفن‌هاش هم خیلی کردگی و افسوس گفتم ممکن یا که خیلی دیگه تلفن‌ها اگه 3-4 سال پیش کرده بودن آیفون ها سال 2017 که فکر می‌کنم که کرده بودن این سیستم را نو اینا موجود سر کرده میشه. سامسونگ A24 اینا هم خیلی تلفن سیمچه کابل این دکمنت های تلفن دیگه چی دیگه نیست در کاروبکاش. اینم کاروبکاش یکس میمونه تلفن اخچه از پارا گرفته تلفن A24 هم گیریم یک تلفن شاید طرف. خب موشه سامسونگ A34 سامسونگ تلفن A34 هم وقتی در دست میخوابی تلفن خودش این شویران در کامپلکتش بارداره عزیز چیکار که دستین کابل سیمچه برای زیر مونده این شو کاروبکای خودش دیگه چی نیست. اینم خیلی خالی و A54 تلفن سامسونگ A54 هم باشه تلفن خودش коробкаи تلفن سیمچه برای سیم карта این شو اوپا این شو جدا همون کابل قطعی سیم карта برای سیمچه برای سیم карта برآوردن یک به یک شما نشون میدم درباره دیزاینش این نگاه بزنم. خب سامسونگ در سال 2023 دیزاین نو کرده بعد البته چه میبینه کامرای پشتشن که پریاد که و سپیکرش در برش مونده اتاق همه تلفنش دم خیلی کرد S23 دم خیلی کرد A14 دم A24 دم Z Fold دم همه تلفنش دم خیلی دیزاین استفاده برد و این چیز خیلی که میبینید تلفنی یکونگی که در رسم است سامسونگ A04 و دو تا کامera داره. دو تا کامراش یادش ماکرو یادش کامرا основной سپیکر داره ایجاده و دم خیلی دیزاینش هم خیلی A04 پیشنهاد باشد دیزاینش هم واقعا دیگه خیلی بود. خب انا ایجاده باشد البته اتپچت که پالیس نداره. چقدر که میبینید تلفن بودجه نیست اتپچت که پالیس نداره. کنوپکای خاموش کنک پاس баланд کنک кнопкаи сета кнопка дар тараф дорад ва қисмати боло бошад фақат микрофон дорад и ҷои симкарта дар тарафи чапаш дута симкарта флешкарта мебарад. дар қисмати поёнаш боша бардор азиз чиқар мебинед микрофон ва наушник барои истифода бурдан порти наушник зармонакш type C ана боша хай албатта плюс шом мешава ва колонка дар қисмати поёнаш дорад ва дизайнаш бошад камтар круглия корпусش باشد کروگی دیگه تلفنش باشه البته کوادراتیه و باشه خیلی تلفن پلاستیک پشتش پلاستیک گلانسوی آبیش پلاستیک و تلفن بودجه نبودنش اخی وقتی دست میخواد بشه بودجه نبودنش معلومه. و دیم تلفنی که در دست ما میبینیم این تلفن سامسونگ A14 چیکار میبینید اتپچت که پالیس در کنوپکاشه کنوپکای پاس بالانک ندارد در قسمت بالا میکروفون دارد و این طرف دم میبینید سیم کارت جای سیم کارت یکم دوم سیم کارت یا جای فلش در طرف چپ شد. در قسمت پایان باشه چیکار که دوستان دیدین اینجا در سایت جای ناوشنگ میکروفون جای زرمونک تایپ سی و اینجا باشد
колонкаи телефон худаш ҳастад. И чӣ қадр мебинед ҳама хел дизайнаш бошад, сетта камера асосӣ дар қафошай ва дар қисмати иҷаш бошад, чӣ қадр мебинед спичкаи телефон худаш. И корпус бошад, овача. Корпус бошад, чӣ қадр мебинед корпусаш пластик ва кам-кам хат дорад, как корпуси буҷетни буданаш чотка, бле. Корпуси буҷетни буданаш чотка маълум аст дар инҷа. Чӣ қадр мебинед Samsung A14 обзори пурраи телефон дар каналам ҳастам. Телефони дигаримон чӣ қадр мебинед телефони Samsung A24 чӣ қадр мебинед қафош ғидаш камтар багати буданашро нишон медиҳад. Ай телефон бошад, ай A24 чӣ фарқият дорад? Ҳозир ман дута фарқи асосия мезанам. Якумаш бошад экрани телефон бошад 90 ГГц, A14 бошад 60 ГГц ва камераҳошон бошад пашти отличаться надорад, лекин процессоршон фарқ мекунад. Процессори Helio G80, Mediatek Helio G80 A14, ай бошад процессор Mediatek Helio G99. Процессорш бақувваттар ва ай бошад TFT экраншай A14, ай A24 бошад экранш бошад Super AMOLED. Экрани Super AMOLED касе медонад дар комментария нависад чӣ намуд экран. Агар ки разница камераам ё ки разница экранам агар фаҳмида хоҳед дар комментария нависед ва мо ҳатман бошад ҳар як чиз отдельно нишон медиҳем. Тон IPS чи, OLED чи, AMOLED чи, Super AMOLED чи ҳамаша отдельно шумо видео карда мебарам. Ва телефони дигаримон бошад телефони Samsung A34. Телефони Samsung A34 историяш бисёр фаҳмидагам ва телефон яке аз телефонҳои беҳтарин ба ҳисоб мешавад дар соли 2023. Барои чи телефон дар дери об кор мекунад, бистра зарядка дорад, батарейкаш 5000 мАч, игровой процессор дорад ва болои именно телефон одамои харидорӣ мекунанд ки дар Яндекс Такси кор мекунанд. Барои чи? Барои ки навигатор беотказ дар телефон отказ накарда кор карда рафтан мегирад ва камераошам беноҳоят хуба. Дизайнш бошад дизайни багатия нисбат ба A24 34. A24 просто дизайн кардаги буд, дизайнш бошад просто глянсии буҷетни ранги 04. Ай бошад корпус бошад матовия и ещё стекляние ва болои багати. Ата касе агар ки айдо нигоҳ кунад фикр мекунад ки дар дасти худат телефони S23. Атак чоткай ба дар ин тараф кнопкаи пас баланд кунак, кнопкаи киштанак отпечатки пас за кнопка нест дар экраншай. Барои чи? Барои ки экрани Super AMOLED ба ин хотир дар экран мешавад. И телефон бошад ҷои наушник надорад. Барои чи? Уже телефони флагман ҳисоб мешавад. Ва телефони Samsung A54 чӣ қадр мебинед? Ай ҳисоби дизайнш пашти иш ба иш монанда ягон чи фарқ намекунад ва ин фақат фарқияш корпуси стеклянӣ глянсивия ва я минус дора, минус шам ки пайдаси вақте ки истифода мебари бечихо пайдаси дар пушти телефон мемона. Ну ё чихо хати истифода мебари ё пленка зада истифода мебари. Барои ки просто бечихо истифода бурди пайдаси мемона. Ё коли ман истифода бурдам пайдаси монда ҷоида. Ва сета камераш дизайнш ҳамаш яхе чӣ қадр мебинед дизайнои телефонҳо ҳамаш яхеланд. Фақат дар рӯи мегапикселошон фарқ мекунад. Кнопкаи пас баланд кунак, кнопкаи хомӯш кунак, отпечатки палестирам дар экран. Барои чи? Барои ки экрани Super AMOLED. Ҷои наушник надорад, ҷои зарямунак ва ҷои калонкаи қисмати поён, ҷои микрофонош. Ва дута сим-карта, якта флеш-карта мебарад. Ё якта сим-карта флеш-карта ё ки дута сим-карта мондан мумкин аст. Дар қисмати боло микрофон дорад и калонкаш толка қисмати поён аст. И телефонам бошад игровой телефон, процессорш беноҳоят процессор бақувват, процессор Exynos 1380 хато накунам. Ай A53 пешнара, конечно хубтару беҳтар процессор дар телефон мондаги. Ва телефонҳоро дар бораи дизайнош чӣ қадр ки диден гапон задам, худо хоҳад ҳозир бошад дар бораи полни характеристикаҳошон дар давоми видео фаҳмида мегирем. Фақат чӣ кор мекунем? Камерашона, процессоршона чӣ хубиё дорад, чӣ бадиё дорад, ҳамаша дар ин рӯи экран ҳозир ман текст карда шумо нишон медиҳам. Шумо худтон мебинед ки A04, A24, A34, A54 аз кадом қисматҳо фарқ мекунанд. Ҳозир ҳамаша дар ин таблитсаи рӯи экрандагитон худтон мебинед. Хоб ин бошад маълумотҳои Samsung A04 якум таблитса, A14 дем таблица худтон дестен чӣ процессор дорад, чӣ намуд камера дорад. A24 бошад уже ина бангида бошад истодагӣ ва ана бошад A34. A34 полни характеристикашон, размери экранаш, камераш, процессорш чӣ хеле аст. Ва последний бошад Samsung A54. Чӣ қадр ки дестен полни информация дар рӯи экранатон бурома худтон фикротон нависен. Чӣ хубӣ дорад, чӣ бадӣ дорад, мақсад кадомиш ки афзалият дорад, афзалиятша ба тоҷикӣ чотка нависондагим ва кадомиш ки афзалияти надорад. Мисол пример A34 54 дар об кор мекунад, 24 14 кор намекунад, нависондагим. Мисол кадомиш экрани 620 ГГц нависондагим, кадомиш 90 ГГц нависондагим, кадомиш ки 60 ГГц экранаш нависондагим. Минамарам процессорошам худтон дидесен кадом намуд процессоро доранд, ҳамаш процессорошам нависондагим, камераошон чанд мегапиксели ҳамаш нависондагӣ. Ва худтон як видеоро пауза кунед ҳаминҷа бинед ки кадом телефон хубтар аст. Ва
боли давраи телефон фаҳмидан то мумкин аст ки кадомаш хубтар ва кадомаш бадтар буданаш маълум аст шумода. дар бораи дизайниш гап задем, дар бораи характеристикаҳои дохилиш гап задем ва наки ҳозир ҳама чизи асосӣ мондай барои моро ки ин нархи телефон аст ки мо бояд дар бораи нархи телефонро бифаҳмем ва нархушон чӣ хел аст. хоб масалаи телефони якумгӣ Samsung A04 памятиш бошад 4x64 тагаш ки дар магазини мо ҳастай дани момент дар наличиш метавонед шумо омода харидорӣ кинед шаҳри Москва метро Бутурская торговый центр Зелёний ёки барои заказ рақамҳое ки дар рӯи экрани дестед рақамона муроҷиат карданатон мумкин аст ва ин телефон бошад нархиш дар магазини мо 8990 рубл аст ки шумо метавонед ки биёед дар магазини Realphone харидорӣ кинед. ва телефони дигари мо бошад телефони Samsung A14 аст ки ин телефон дорад 4x64 тага, 4x128 тага, 6x128 тага дар фурӯш аст ки нархушон аз 13000 рубл сар мешавад. 4x64 тагаш 4x128 тагаш бошад нархиш дар магазини мо 14500 рубл аст. ва телефони Samsung A24 бошад ин 4 намуд характеристика дорад. мисол 128 тага 4x128, 6x128, 8x128 тага яъне ки 3 намуд характеристика хати буда бахшиш 4 та гуфтам. ва нархҳои телефон бошад ҳозир дар момент нархиш дар магазини мо ай 17000 сар мешавад. мумкин нархи телефон арзон ё қимат жанашам мумкин аст. барои ин нархи актуалиро фаҳмиданатон рақамҳое ки дар рӯи экран дестен рақамона муроҷиат мекунем ва ҳатман шумо оператор оперативни ҷавоб медиҳад. ва телефони Samsung A34 бошад чӣ хел ки медонед дӯстони азиз ин телефон 6x128 тага ва 8x256 тага 8x128 тага ин ки се характеристика хеле дорад ва нархҳои телефон бошад дар магазини мо 23000 рубл сар мешавад. ва барои заказ кардан рақамона муроҷиат карданатон мумкин. ҳама телефони легендарне ки охирон бурон ҳаста мисол дар категорияи Samsung дар серияи А Samsung A54 ки ин телефон 8x128 тага, 6x128 тага ва 8x256 тага дорад ки нархи ин телефон дар магазини мо 28500 рубл сар мешавад ки шумо метавонед ки ин магазин омода ин телефонро харидорӣ кинед. магазини мо дар шаҳри Москва қарор дорад ва рақамҳо барои муроҷиат карданатон доставка ба ҳама шаҳрҳои Россияро дорем ки бемалол заказ карда мо шумода равон мекунем тавассути почта Россия. ва худо хоҳад аки шумо ки гап занед ки бародари азиз именно ҳамин телефонҳо ё иша ё иша ё иша кадомеша ки гӯед ки абзори отдельно бикун худо хоҳад як бор дига бо мешинам абзори отдельно барои шуморо мекунам. барои дар комментария фикротон нависем ва дар видео лайк монед, дар комментария дар канал обунаш намонед. уштоби ки ҳар як обунае ки шумо мешен дар канали ма ин боша мада мотиватсия метавад уштоби видеои бисёро беҳтар барои шуморо кардан гирам. ва албатта чӣ қадаре ки шумо мисол обуна шуден ҳамон қадар мада хубтару беҳтар аст ва мо мотиватсияи баландтар мегирем ва видеои тез барои шумо ба забони тоҷикии хумо бароварда мегирем. саломат бошен. ҳар яктон ҳазор ромати худо. то дидор то видеои дигари. саломат бошен.